Yakaba pela terra kaparte kala terra benengaru Yakaba pela lau hakaparte la lau habenengaru. Ko himen ko para bagi hautrai Jesus Christ. Mindagas ni kabalang karake ya kasni buram jam ka kat senshar u Petrus apostol. Chair of Peter. Ladangi puson ni shul shu lingo bale ni don kam bandrake ya kasni buram jam ka shuki jomu Petrus bakui larangi ang hakafareng chair of Peter haga kasi habangi penkala kalalong ket senshar jomu Peter bale ka ket senshar jomu Petrus kalong ka bakardo hadu kata naga benda jongi kibangi ket senshar of Peter kabamud Petrus kabamud kabor jomu balai o Petrus marwe undon boreye. O Petrus marwe ulong ubriu kumbangi pet ia upaba kuit Francis. Ulong kumbangi kababe pet minta yau ulat tememba. Henrengi burom yau bangi kot yau upaba kuit. Udon gaddo udon gasnam kumbadon mangi Henrengi kodiau bakuid ula bandon gat parakat ka pardain kumbadon mangi te kunno ula ulong ubakuid kunno Petrus ulong bakuid ngite haga gospel minda gas ngi yusno shapanga jimpla jinge jungo Petrus badula ang melong umesaya uju beriu ul ubadon gaddo pakasnam ulapla napaden kadar mud ki apostol ko Jesu melong ubrebe im melong mesaya namno ulayo kata ka borban on ban pala ba melong ubre shisha baru Jesu ula penshisha omde ya gaddo pakasnam ba penpau hapi ya kane bade ublehi badga jinga ejung uble kala penpau hapi ya kanega jingshisha kabamud u Petrus ulang uburiu kumangi Henry haba u Petrus ulang kongu ya uble badulange ha uble ula stamban trekam hakado bagas nam jumu kumbangu Paulus bakul Omdeshu manga ba im Henry u Chris u im hanga haba ni sange ban im kumuburiu ublay un stang ban im hapojoni ladang niyay tre ban im marwe mani ublay un sange ban tre hapojoni nawarba ublay u stang ban tre hapojoni beri batolor ki berikin kalalo ki bakuid ni don di rikuid hakabalam ni kot ye ki rikuid na marvale ki rikuid ki longi jait beriu bala shaya ubale shaya mensium bakuid ban trekam hakajingim joki haba kila pensange yaga jinglong beriu ban senshari ki yaga jinglong do ban senshari ki kamensiam kalastang ban senshari ki kabor umensiam bakuid lastang ban senshari ki umensiam ulang ubakuid dina kataga daw ko himen ko para ni shai kod upop Francis upa bakuid Holy Father kajingkuid jamu kawan omde nawu Henry na ubale na marubale ubalong ubakuid u Jesu ulong ubakuid u mensiam bakuid ulong ubakuid uwan hapojomu baru yalam lindiyaw te ulong ubakuid nama u Holy Father upa bakuid ulong gadakashin jom ubale haka parte haka balang nama haka balang
u Jesu udon na maru Jesu ulong ubakuid. Ublay udon na ublay ulong ubakuid. Umensiang udon ulong ubakuid. Bad ubriu Pope Francis ubriu ubakomu ya ubole ubashashkor ya ubole bad ubakomu ya gajimpenia jong mensiang bakuid te ulayo ya gajinglong bakuid ha. Tenikot ya upa bakuid. Minda kasni ni reke ya kasni burom jong kataga jimpelong ya uburi ubakui ban yalam ban syarai ban sensyar ya kabalam. Minda kasni ni reke ya kataga jinkulam jong Jesu hau Petrus melo umausiam halor jong uni umausiam ngante ya kabalam. Halor jong kane ka mausiang jong ne mausiang ka bamut ya ka jinge jong Petrus ba ubere ulong ubashisha ba lo ke jingi kai ka wana ubere da ka bor mensiam bakuy du Petrus ula ang Jesu melong ubere ba iya mengi bol iya mengi komu ya ka jing komu jong Petrus ya ka jinge jong Petrus ya ka jing shakri jong Petrus kakelalong umausiang nagabenda jongi. Bar halo ni umausiang jaga jinge, halo ni umausiang jaga jingkomu, halo ni umausiang jaga jing shakri u Petrus upaba kudus shom tenikon ya kata ka jaka ba u ien. Hagata ka dak ba u ien nikon ketsen shar jong Ketsen shar. Kau iman kau para. Wan hadim bau Jesu ula kendi burong ya Petrus ula ngop hakapop gitu. U Jesu ula amaru haka gospel jongo Lukas arpo u Jesu ula bokus Simon ukun Jona ngaladuaina baka jinge jumpi kanon dona. Ngaduai bapenam ngop haga jingtenju. Bad hadin bau Jesu la kulari au Petrus ngaladuai baga jinge jombe kanam dona ngitip u Jesu la len laisin ya u Jesu. U Jesu dengilawan kelip u Jesu la duai ni ngagalin dau Petrus bare pat ulang ngop hakapop. Kaya jingman toy jombe jingduai jom Jesu. Wan hadim ba ulang ngapa topo ulang apa hai biang syau Jesu kane kalongga jimman doi jong ke jing doai Jesu buon di beri ki ngop hakapo Henry Kim Juan pai syau Jesu ki sakut hakapo Henry Petrus pa namar bau Jesu la doai naga binda jomu baga jinge jomu kanum duna habau lelepo ula ken mau omde ia ka ding ban penyap yala de kumu Judas Henry ulakin mau ya Jesu ubadap daga jingisine kane kalong ka dakka shin joga jingi do play ko himen ko para ni rungi longi buri batala ni im ka dopat ka snam ka wanchingi ya ka jingtenju Henry habang ni ngop ha ka pop ni ken mau ya ubre namar don bun kikul kabalang baro kawe kaduay na gabenda joni habang ikin mau ya ubale ni kina kapop ni lesha ka senduk plapop bandu piyo jinglay luy na kapop u Petrus ubalayo ya ka jingdaway na u Jesu haba ula ngop ha kapop ula kina kapop ula leipay siya u Jesu baru layam ha kamachomo baru Jesu la penkuy dia u baru la kelay ko Petrus ukun Jona hato pikam ik mo iya nga ban iya kine kie baro madula on hoy ko tangan ngapen shisha ngapen scan iya ka jingi Jona tang hame dei naga daw ko himen ko para kat sen sharu Petrus kalom kabadon buram nama kane ka sham pen shangrim halor ka jinge hau Jesu halor ka jingma jong Jesu halor ka jingisene ka jong Jesu barman pai wei mangeru ki bange ni sham om namar ka bora jong Henry ka bor ka bawan hiar na beneng na gavenda jongi
Bad utrai ula aya kan eka bor shaka balang. Shawu Petrus bakui upapa kui. Bante barban la. Bante yakaba pela teha kaparte kala teha benengaru yakaba pela lau ha kaparte la lau ha benengaru. Kepshun kumnutsa eka jima eki popchun. Kajinga ebaro kabawantui halor kabala. Ulang ubape ya kajinga ebaro jang kabala. Upabakui ulang ubape ubapeniai ya kakaspa mensiam jang kabala. Hamangi ang ba ulang ubadon kabor jang kaketsen syar kabamun. Ulang ubape ya ka spiritual treasury jang kabala. Spiritual treasury jang kabala. Kakaspa mensiam jangka balang papenia da upabakui nagadaga daw nakiposya kipor upabakui do pempana mintaus nem nginyo jimpenchen mintaus nem ngi ulo usnem jong utaurikui baki bariu bere kinseyo jimpenchen udon ka borbante udon ka borban lao kohimen ko para de namar kataga daw kabalang katolik kalong kabasken ya ka borban lao, ya ka borban te, ka perlok, ya ka balang bakui, ban imhaga jingkui. Wat nang artatin, ya ka jingkui jo na balang. Wat nang artatin, ya ka jingkui jo mo pabakui. Nama om ka jingkui kanong syong, haga jinglong beriu jongi, henry ka syong, haga jinglong ubere, ya ubangi mane, ya ubangi komu. Nidon kamben komu, tenin kerlalong kibakui. Hagan egas ni burong jangka ketsen syar jangka Petrus bakui tongin duai pamangiru ninyo jingkui dakata kaju ke jingkomu ya kabalang bakui ya upa bakui ya baroki bor penyai jangka balang kabahia shemi lembaga hierarchy na upa bakui cardinal ke bishop ke lingo ke radium ke nongera tongil long ke bayas no telam bakaneka jimpin ya basta jango bole bandup yoman ya ka jinga ya ka jingarku ha ka jingen ka jangi to jisme ni yeme nama medon ha ka bala ni yeme nama me penya ya ka bala lemba ni ke bri batalot kumba mala penya ya ka balang lemba u Petrus bakui u batalot balen ya me bonsi namar melong u bakui bat me pelong yangi ki bakui karko yangi pensla yangi enya ro ya utrai Jesus Christ Jom lai chudom amen.